онҳое ки дар шаҳри Нью-Йорк ҳастанд ва доимо аз нақлиёти мусофирбар истифода мебаранд, оё медонистед ки метрокартаҳое ҳаст ки шумо метавонед 50% арзиши муайяншудаи роҳгироро бо онҳо пардохт кунед. ин гуна метрокартаҳо тавассути барномаи Fairfares, яъне ки нархномаи боадолат дастрас карда мешавад. барои ба ин барнома ариза додан албатта шартҳои муайян пешбинӣ шудааст. на ҳама онҳое ки даромади хуб доранд метавонанд аз ин барнома истифода баранд, аммо қишри осебпазири ҷомеа, яъне онҳое ки дар хатти гӯем ки фақр ё ин ки камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд, метавонанд аз ин метрокартаҳо истифода баранд. шумо медонед ки арзиши роҳгиро дар трен ва автобусҳои шаҳри Нью-Йорк ҳоло бо назардошти каме боло шудани нарх $2.90 аст. Яъне як сафар $2.90 арзиш дорад. автобусҳои экспресс бошад $7 арзиш доранд. агар шумо аз тренҳои Long Island истифода баред, онҳо ҳудуди $10 ҳастанд. яъне рафту омад ба як минтақа гӯем ки аз Бруклин ба Long Island, ба қисмати ниҳоии Long Island ва баргаштан ҳудуди $20 мешавад. яъне метрокартаҳое ки ҳоло ман дар борааш мехоҳам гап занам, ин барои истифода аз трен ва автобусҳо ҳаст. хуб, ин чӣ гуна барнома ҳаст ва киҳо ҳақ доранд ки аз метрокартаи Fairfares истифода баранд, яъне аз метрокартаҳое ки дар доираи барномаи нархномаи боадолат фароҳам оварда мешаванд. хуб, ҳоло ман экранамро бо шумо тақсим кардам ва биёед ба сомонае меравем ки дар он ҷо мешавад фаҳмид ки киҳо ҳуқуқи супоридан ба гирифтани ин метрокартаро доранд ва ҳамчунин дар куҷо мешавад ин аризаро пур кард. хуб, тавре гуфтам, номи барнома Fairfares NYC ҳаст. шумо метавонед дар бораи ин барнома ҳамчунин бо занг задан ба телефони 311 маълумот гиред ва мана ин гӯем ки таблиғоти барнома ҳаст ва инҷо шумо метавонед зимнан агар забони англисиро медонед, худатон мустақиман аз сомонаи nyc.gov ҳамин барномаро пайдо кунед ва аризаатонро супоред. хуб, агар мустақилона ба ин барнома супурда наметавонед, албатта метавонед аз хизматрасониҳои тоҷфар истифода баред. акнун биёед мебинем ки киҳо ҳуқуқ доранд ки ба барномаи Fairfares ё ин ки нархномаи боадолат ариза супоранд. акнун саволи аввал мепурсад ки оё шумо аз 18 то 64 сола ҳастед? бале. шумо дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунед? бале. акнун анин ҷадвали бисёр муҳим аст. дар ин ҷо мепурсад ки оё даромади шумо бо назардошти теъдоди одамоне ки дар оилаатон зиндагӣ мекунад чӣ гуна аст? яъне агар даромади шумо аз ҳамин нишондиҳандаҳо зиёд бошад, шумо ҳуқуқ надоред ки ба метрокартаи гӯем ки 50% ариза диҳед. хуб бинед, агар шумо соли масалан 2022 ҳисоботи таксатонро супурдед ва даромади шумо $14580 камтар буд, ё ин ки масалан $14570 буд ва шумо танҳо аз номи худатон ҳисобот додед, шумо ҳуқуқ пайдо мекунед ки ба ҳамин барнома ариза диҳед. агар даромади шумо масалан 15000 бошад ё 14800 бошад, аллакай шумо ҳуқуқ надоред ки ба барномаи гӯем ки метрокартаи 50% ариза диҳед. хуб, агар шумо аз номи худатон ва ҳамсаратон ариза супурдед, даромади ҳардуи шумо набояд аз $19720 зиёд бошад. барои мисол, шумо
باز یک فرزند دارید، درآمدتان باید 24860 دلار زیاد نباشد. اگر در خانواده در حساباتی گوییم که اندازتان 4 نفر بود، پس درآمدی گوییم که حد اکثر این 30,000 دلار است. یعنی از 30,000 دلار درآمدتان زیاد باشد، حقوق ندارید که به همین متروکارت 50% عریضه دهید. اگر کمتر باشد، مثلا 29,000 28,000 دلار باشد، البته میتوانید که به همین برنامه عریضه دهید. اگر در عائله شما 5 نفر هستید، پس حد اکثری درآمدی معین شده 35,140 دلار است. اگر در خانواده 6 نفر هستید، 40,280 دلار. اگر در خانواده 7 نفر هستید، درآمدتان نباید از 45,420 دلار زیاد باشد. یعنی البته شما میتوانید درآمدی زیاد داشته باشید، پس اما نمیتوانید که به همین برنامه با درآمدی زیاد عریضه دهید. حدی اکثری معین شده درآمد برای آنهایی که در خانواده 8 نفر هستند 50,560 دلار معین شده است. خب اگر درآمد شما از همین نشان دهنده های معین شده با نظر داشتی تعدادی اعضایان عائله‌تان کمتر باشد، می توانید به متروکارت 50% مراجعت کنید. در اینجا باز یک اشاره شده است که اگر در خانواده از 8 نفر بسیار باشد، پس سر هر یک آدم 5,140 دلار باید اضافه شود. خب گوییم که اگر در خانواده 9 نفر است، پس درآمد باید حدودی 55,700 دلار باید باشد. از 55,700 دلار زیاد باشد، اعضایان خانواده نمیتوانند که به متروکارت 50% عریضه دهند. خوب بیاید میگیم که درآمد ما مثلا کم بود. اکنون میگوید که شما میخواهید که به متروکارت 50% مراجعت کنید یا اینکه به اکسس رایت. درباره اکسس رایت من بعدا به شما معلوماتی مفصل میدهم، اما حالا همین رو میخوایم گویم که اکسس رایت یعنی سفری دسترس، این برای آنهایی هست که مشکلی تیپی دارند، اما برای آدمانی گویم که سالم این اصلا متروکارت است. خب بیاید متروکارت میچخیم و میگوید که شما آیا همین گونه متروکارت رایگان استفاده میبرید؟ ما میگیم که نه. در اینجا وقتی که ما جواب رو نگفتیم، پس برنامه خلاصه خودش میبرد، میگه که بسیار عالی جناب، شما میتوانید که با برنامه فیرس NYC عریضه دهید و عریضه در اینجا آنلاین است. خب طوری گفتم شما میتوانید مستقلانه خودتان عریضه رو سپارید. عریضه پر کردن عریضه برای آنهایی که زبان انگلیسی رو میدونند دشوار نیست. شما میتوانید از این نشانی nyc.go/accessfairfares استفاده برید. اما اگر زبان انگلیسی رو نمیدونید و یا اینکه برای شما مستقلانه پر کردن گویم که سندها دشوار و یا نافهم هست، این مشکل ندارد. مرحمت از خدمت رسانی های تاجفر استفاده برید. ما برای شما بردباری و کامیابی ها آرزو میکنیم. باقی سلامت باشید.